ni Jesus na dumot italik mo. No di mangipangang isu tanusam ingga natikan tumairagpan di kanto sardayan abagbagaan anusam tuwaganit getan repenge magayat ti padamatao ni Jesus na dumot italik mo. O puso naman pasulanarway panakadalos mo tagawaam takastat karbengam ken maipaay tapno aglak am kaitinamay rebenge magayat ti padamatao ni Jesus na dumot italik mo. No inkaidalan miyaga na santuan ti apo itdenantut gungunam di kanto mauma agan anus ka tani Jesus natay gapuken ka rebenge magayat ti padamatao ni Jesus na dumot